Nyama batra nirokon na batra omma nirokon na ulat sagu na siyan mentaway lay. Nyon baru hubut tami lay siyan burana. Asli mah hubut tami siyan akarong atta pamilit halak mentaway lay. Nyon taburo lay tabuli tuak. Rencana ning penom matabuli sudah lay banu tulapo. Tulapo tuak alahita ketepatan malapo tuak lay. Nyon. Nyon lay. Tatapi na tabuan lay. Mungkin akarong adongan hero ramangan langon. Nyon lay. Tahu. Wang. Tahu ya lah. Nah. Ngomong kon na ulat sagu. Ulat sagu. Dia boleh bahasa mentawan nyon lek ku. Kalai batra. Nyon lek. Roha mulai tu mentawe. Urang do batra di hutan kami lek. Ngomong kon na batra ulat sagu. Nyon lek ni. Tahu hian. Berek kamu nak na bergabu sama ngulun nih nih. Kak. Nih. Nih, apalah falakin. Lima. Rasana le manis. Manis di mana? Nah, jadi anon le. Saat anon dijabu, omarongan ni tuak nambe non nami. Oma beno tabul lami. Jadi onanon digoreng kon wape video na le. Jadi arong na di bakadongan ni na mga lang tata. Bama cabin non. Di bama tu cabai baru ima dia lang dongan ni tuak na le. Tahu hiat dol nih, mangudu berle nih, baru betami lah. Sabona, oleh. Kurang gue perak kanak karang dongan nas maboto sama dia ka tabu ni tabul lah, tabul. Ama tabul tua, nyon. Kalau sada nai lah, berek kamu tahu hiat lah. Mai te ale aku. Nyon lah. Mangudu lah, berek kamu nih. Tahu hiat. Walau bahasa mentawai nama nanam. Mangulu. Mangulu ya tahu. Nakani balaw lay dah. Amala. Patron. Nang lupa mo kalekku. Sarhamu videon. Asatong babuhami babua sian YouTube pon lamo karang adongan kaleni ba. Asa batuduhon nak video na menarik sian mentaway lay. Ulang do biak kana menarik son na lang hami kana tata ka lay. Ali amat don lay alana. Alangon na be na alamin olay. Tahu. Nak sebarang sagu sudah buat tempat olay. Batang sagu bagasan na. Iba mon di batang sagu di tubang masagui. Di iba mama sekitar 2 bulan. Mari Simon omay bagasan ngabutong lay kan urang walang. Malay. 5 bulan. Tahu. 5 bulan. Tunggu bentar lang. Bila sampai 3 menit. Nah, malay. 4 menit. Lay, mereka mulai. Mulai nih. Ama nih. Arong mau ning bagian naimon nono leon. Nyon lay. Nih. Tabu hiel lay. Igoreng pe tabu ipanggang apalagi panggang anon ijabu kurang dok karongani maben dipanggang on lau tabul dituak. Kurang dorongan itong namalang natata. Nyon. Tarong masalah nyon lay nang saru batu jaga lon lay. Mana jaga natata agabe cacing ni badang beda ona lan darah putih lay. Alana turun temurun nenek moyang ni alat mentawe lay mangalangon sehat dorang arong ale cuman na kolesterol dang boy lay ala tibbo ahana lay. Ni om lay ni. Nyon lay. Molutan nami on ni dok kono obat ni corona mon. Nyon lay nyon. Corona alana di mentawe on ngaber lalu corona leleng lay dangarong hami na sapea dangarong na mati siya sudah na corona son ni oma odo halak kami nih sekarang gue status mentawai meninggal karena corona ini gara-gara batra ini sehat makan batra tidak ada satu orang pun tidak ada kena apa tidak sampai hari ini sampai tahun ini sekarang tanggal berapa 26. tanggal 26 Desember dangarong kami na alias dead gara-gara corona malay ni umahami lang son nih gudang do pele berkam pemahamu maka video na menarik siya kami mentawai oke malay sampai jumpa lay dah horas analog ita yahoo